Salibonani bantu bakithi, salibonani Mthwakazi kaNdaba, salibonani Mahlabezulu. Isikhathi eside singabonani, hayi kwasuka kwaba lo monakalo nje omncane. Camera esasiyithembi kantshonto zokuzenzela lezi yasuke yasicisha. Kodwa-ke kungasenani, we are back. Siyaqhubeka-ke namhla indaba yethu ku-episode 6. Angihambi ngedwa, ngihamba nentombi la efuna ukuthi fahla kamancane. Sanibonani, I hope you guys had a wonderful day. Sorry for the delay of the video. We had a slight camera problem. Hope you enjoy this video. Hayi Mancube, manje sithini ngalaba bantu? Siyababonga futhi abasubscriber. Sibonga kakhulu, asithathe kancane into eliyenzayo. Manje sinesifiso sokuthi uma singasubscriber sibaningi, sisupporte into engeyethu lathi, sisupporte nathi ke ukufunda kwezincwadi ngesindebele. Sisupporte futhi sisupportane njengabantu. Kodwa ke Mancube sithini? Hit the button and subscribe. Ngiyabonga Mancube kakhulu. Bonga kakhulu umsebenzi omhle kakhulu owenzayo lapho. Ngiyayibonga le ntombi. Iyasiza kakhulu ngoba leli liphuphukile iphupho layo. Iyaqhubeka indaba yethu. Sibu episode 6. uNomsa wayegezisa izitsha eselungiselela ukuyalala. Abafana labo basebelele kodwa besizakala bexokozela exhubeni nabo. uMamGuni yena wayecambalele, wayengazange adle okuya ndawo. Wayengajwayelanga ukudla, wayejwayele ukudla lomkakhe. Umendo wawumenze waba ingxenye kaSanu. Kanjalo kabanye abantu. Ukudla lakho akungenxa omunye wakhe engakafiki. Kwakungcono kulezi nsuku ngoba imiganu yabo yayisehlukanisa. Babevele besidla bonke kweminyaka eminingi. Lwakhala ucingo waze wethuka uNomsa. Kambe lukhala ebusuku futhi ephandle. Kwakungani inyama endla yonke iluzwile. Waluphendula masinya, wabaleka waya endlini yakhe. Kwakungufikile. Kuye ihola lethumi lalisekuseni kakhulu. Kodwa emaplazini akithi kusebusuku kakhulu. Yikho wayethanda ukufona ngalezi zikhathi. eGoli akulalwa. Nxa litshonela abanye kwezinye indawo eGoli liyaphuma. Waqala wadlala ufike ebuza ukuthi kungani ephutha ukubamba ucingo wangani sekulelinye ijaha. Wahle kuNomsa waxolisa la edlala esithi inhliziyo yakhe incane ukuthi akungeke kwanele amajaha amabili. Waguqula inkulumo ufike wabuza ngempilo yesithandwa sakhe. Ngiphilile mthimkhulu wami, labadala baphilile. Ngisibonile isalukazi sakoNdlovu siphilile sanga. Bahlekisana ufike naye ezama ukukhumbula isithakazelo sezithandwa sakhe. Watsho lokunye naye uphilile, lokuthi naye uphilile eGoli. Wayefona nje esanda kungena endlini esechayisile. Wabuza ukuthi ubudlelwane sebunjani labazali ngemva kwengxabano yaleli yalanga. Wahle kuNomsa sekhumbula isenzakalo esitsha. Umama uke wayengizwa ngikhuluma lawe ukuthi mina ngisithi ngingedwa endlini. Hayi, kodwa-ke azange ngihluphe, lama ngizange ngifihle ukuthi nguwe obufonile. Ubaba yena ubengekho ngoba bengingafa jini namhlanje. Athule aphinde ahleke nxa ufike sithi pho akekho eduze namhla uMgabadeni ngoba angangizwa uzakubulala. Hayi akekho yena namhla, sithemba udlulele kwamatatazini. Usesebenza phela kwelinye iplazi khonapha inyama yeNdlovu baba. Asazi ukuthi namhlanje uphuziswe yini. Ame ahle kuNomsa nxa ufike babazi. Nkosi yami yazi yasebenza insizwa yakoMgabadeni. Umsebenzi unjalo. Mhlawumbe ubahlule indima. Umlungu wahle wathi akutshayiswa iziphelo. Ngithembisa lokwazi asicabangela izinto ezinye ezingayisizo. Hayi ngithemba umama lesizungu nje njengami engikukhumbula ngize ngiphuphe kubi. Ahle kuNomsa ngokuveza iqiniso lenhliziyo yakhe. Aqhubeke sephendula umbuzo kaFika. Ipulazi lakhona liphezulu le emgwaqweni eTsholotsho. Bahamba ngeroli bathatha komatatazela ekuseni ibalethe ntambama. Kungcono kakhulu ngoba wayesihawulisa ubaba ngokuhlala elandelana lo mthunzi ekhaya. Wawubona ukuthi umuntu omdala uphenduka abe ngumntwana ngenxa yokungasebenzi. Ayigame ufike.
ungcono nxa esesebenza, ungcono kakhulu. Kubuhlungu endodeni nxa ingenzi lutho oluletha imali ekhaya, futhi kuba buhlungu kakhulu nxa kusebenza umama yedwa. Abafazi bayakhuluma dladla, bayakukhulumela uze wehluleke lokudla lokho ubuye lakho. Bahleka bonke uNomsa laye khumbula indlela unina akhuluma ngayo, wazibonela ukuthi uMgabadeli usindile ngokuthola umsebenzi. Thina abafazi ngokuqiniso siyakhuluma. Kodwa Thimkhulu wakhuluma kabuhlungu kangaka ngabafazi, angathi usuhlala lo mfazi lapho. Mtshele lo mfazi womXhosa ukuthi ngizamshaya, ngimbulale. Atsho uNomsa edlala njengenjayelo. Bahleke bonke, ufike adlale laye esithi, hawu madladla wami, angithi ngizalwa ngumfazi lami, engangimuzwe ekhulumela ubaba. Uyabona ngifuna ukudinga inyanga yeMalawi ezanginika umuthi wokuthi ngisebenzele eGoli kodwa ngilale ekhaya enyama yendlovu ukuze ngibone insuku zonke. Eswini inyembezi zokuhleka uNomsa, kunjani eGoli kodwa lapho eliphila njengabelungu? Afisa ukulibona lelo lizwe njani? Aphendule ufike, ngiza kuthumela imali ngiyekuntshontsha ubuye lapha eGoli sithandwa sami, ngikuphumuza ukuhlupheka kwezwe lakithi. Ubuye sithandwa sami uthole la umsebenzi. Ahleke uNomsa ehlise ilizwi sekhumbula ukuthi usesemzini kaMamguni. Angangilandela azongibulala uMgabadeli loMamguni uma ngingabaleka lawe ngingamtshelanga. Kumele uthumele abantu koMgabadeli fika nxa ufuna ngizohlala nawe ukuze nguphekele uthole ukudla nxa uvela emsebenzini. Ngiyakuzwa ngiyakuzwa sithandwa sami, ngiyakuzwa. Ngiyazi indebele ayidlali ngenkomo zakhe. Ngiyakuthanda Nomsa, ngizenza konke okusemthethweni ukuze ngithole intombi yami ngokuthula. Wena uyangithanda Nomsa. Watsha ufike ngezwe eliphansi elisuka enhliziyweni. Yathi inhliziyo kaNomsa sizwe inhliziyo kaFiki, waphendula ngelipholileyo. Ngiyakuthanda kakhulu Fiki, ngihlala nje ngisesaba. Athule abambe inyembezi uNomsa. Ufike athinteke emoyeni laye abambe ezakhe. Khululeka sithando sami, mina ngiyindawo, ngikhethe wena, soze ngibona abanye abantu ngithatheke nje. Akhanda sithando sami, ngiyakuthanda. Aphendule ngeliphansi uNomsa. Lami ngiyakuthanda. Ngemva kwakho konke oSanoba aqhutshelwe izibhamu zokuzingela ezohlobo lwe-Remington uNyathi ayeze lazo evela eZansi Afrika, wayethi uzigcinela ukuzingela eplazini lakhe, noma nje lalincane iplazi njalo lingelanyamazana. Bamaphandle emnyameni begaxe lezi zibhamu oSanoba bengazi ukuthi balindeleni. Baqala bathula becabanga, bengaxoxi ngenxa yokwethuka. Lokho kwakwenzakala e-ofisini kwakubethuse kakhulu. Wachoba umathwasa, kwamehlula, wakhangela umkhula wakhe. Ndoda, uvalo lungenza okunye. Angiyikholwa lento engiyibona e-ofisini. Ndoda, kuthini kuwe? Mathwasa, shala uvalo. Uthi ngithi asibaleke, kodwa enye inhliziyo yami yathi kasibe lesibili sibone ukuthi lokhu kuzasithiyaphi. Waphendula uSanoba ngelizwi eliphansi, waphanga wangeza kucaca ukuthi ukukhuluma ngalokho ababebhekane lakho kwakusenza izinto zibe ngcono phakathi kwakhe. Nanso-ke lami into engiyizwayo ndoda, asime kancane sike sibone ngoba ngeke sibalekele umsebenzi thina siwudinga enzima kangaka. Uma siyabalekela siyathi sibalekelane. Ngenxa kwakho lokhu esikubone e-ofisini kumele siqaphelisise ngoba singafa. Bathula bobabili badla amathambo engqondo.
ajule amadoda ngempilo zawo. Wakhwehlela uSano Melikade. Yithi laba abaphethe izibhawu phakathi kobusuku mathwasa. Kunzima ndoda, kuyethusa. Sesithole lezi zinto sekungani ziyizigebengu zegoli. Wavuma uMathwasa eqolozele esibhakabhakeni, ebona inkanyezi ezazingani ngamehlo, abheke konke emhlabeni. Ayembona uMathwasa ephethe isibhamu njengesigebengu. Wabhoboka njalo uMathwasa. Ndoda, singabona sisengozini siyayithela kumsa wami olipholisa. Khumbula ukuthi alubunyathi umbulela ushoko thina besiyasala simi nga. Akula muntu obezakwazi ukuthi ushoko wayaphi. Lathi singanyamalala njalo. Wayizwisa inhliziyo kaMathwasa, kodwa wasola okwenza amawala. Singacabanga ngamapholisa, kusesenje ngoba lawa waxoli masini. Azathi lathi silecala lokwenza okubi. Ushoko laye ucaphula unyathi. Umbonile ukuthi useyisa njani. Ungidlula uthenga umsebenzi nje. Athule kancane uMathwasa angeza. Hayi, unzima mgabadela. Kodwa-ke ungidlula uthenga umsebenzi nje. Bathule njalo kuzwakale nje umoya kaNtulikazi ovunguzayo. Ahleke uSanoma. Ayasinda lento engiyiphetheyo. Uyabona ngaze uyiphathe ngezandla zombili kanje. Kuyafana nje. Akaliqedile lo Mathwasa eseklabalala. Hayi bo, Sano ungakhombeli kimi Sano, uzantubula. Kwase kuthule emakhaya, abantu sebeqala ukujumeka. Izidlonono zaseziqalile ukukhala. Inkanyezi nazo zazibheka umhlaba kwelihlo likaNkulunkulu elingacwayiziyo. uMamKhunu wayelokhu elindile ecambalele embhedeni ezibuza imibuzo aziphendule ngokunyamalala komkakhe. Umkakhe wayengasomuntu wezopolitiki owayengachatshazelwa ligazi ngenxa yezombangazwe. Kwele Afrika kuyingozi enkulu ukuzingena ezombangazwe ngoba unganyamalala. Uthe esacabangisisa wezwa ukunqonqoza emnyango. Wafuqa isivalo wangena uNomsa. Wazisola ebona unina elele. Hawu mama, usulele? Yena Nomsa wathi ezelula. Bese ngijumeka. Kaphuzanga uNomsa ukubuza lokho ayekulandile. Ubaba ulokhu engakabuyi. Hayi kudala silindile mntanami. Mhlawumbe sizihlupha ngomuntu ozijayivelayo komatatazela. Wathi uMamKhunu ezama ukuyishaya indiva indaba kaSanoma. uNomsa wathula kancane. Lami sengize ngiyikholwa eyokuthi ukumatatazela. Bekumele kodwa athumele umuntu njengalokho ayekwenza kuqala. Uma bekukhona okubi besizakuzwa ngababuye ngerodi. Kumbe njalo bahlule ngumgwazo abaqhaji bathi akuphunywa. Sebeluphe lo Sano. Amaxhegu sekumele ahlale ekhaya alusa inkukhu ayekele abancane imisebenzi. uNomsa wahleka kancane. Mama ngaze bahlule ngumgwazo kambe bakhona abantu abasebenza emnyameni ebusuku. Uyabuya azolala ekhaya ubaba. Athule kancane uMamKhunu. Ayilulazi indaba yokunyamalala kukaSano futhi. Awuyidlo uzamuzwa ngengoma umfo kaMgabadeli esesesibayeni le ebubhudlile namhla sithi uzungithathe Nkosi yami ngibe ngowakho Nkosi. Ekhuluma njalo wayemlungiselela ecula ngelizwi lakhe eyiqala futhi ayivume ngebhenzi. Hayi ngeke wakho Nkosi yami ube ngowakho. Lokhu kwahlekisa uNomsa laye wakhohlwa ngoyise. uMamKhunu waphinda njalo wamlingisela. Uyabe sithi sazi
ungazihluphi ngokunginiki ukudla. Lana wena bambo lwami kumbe uBonomsa badle basuthe bakhule. Wathi nxa ekhumbula ngalezo nsuku uyise esabubhudla utshwala, wahleka waze wakhala inyembezi uNomsa. UMgamadeli wayelomusa kakhulu nxa esebubhudlile. Kwakucapha kuMamGuni, kodwa abantwana bemthanda kakhulu nxa enathile. Wayengalu lomkakhe lokhu ukwenziwa ngamadoda ahlulwa butshwala. Abanye utshwala bubanika ulaka, kodwa uSano abumnika ukulunga. Wawumuza sekhuluma ngesilungu futhi esitshaya siphume ngamakhala esithi, what goes around comes around. This is a mysterious world. Abantwana wawubeza sebemqedisela amazwi ocina bethi, this is a mysterious world. Wayengaphuzi futhi ukuthi bahlabele imbuzi abantu abami badle basuthe babe bahle. Thina singamaNdebele inyama siyayithanda. uNomsa laye wakhumbula enye ingoma eyayithandwa nguyise, wahleka engakakhulumi. Baba madoda, namhla uzongena ngethi, loliwe wayidudula, loliwe wayidudula, loliwe wangayidudula, nangusisa. Bahleka bobabili lonina baze bakhala inyembezi ngapha bemlingisela. Bathula kancane, bajule engqondweni. Babemthanda kakhulu uSano. Mama, bengizokubona nje ukuthi ikudla njani le ndaba. Wathi uNomsa evalele seqonde emnyango. Lala kuhle mdlane, lami sengisiyalala. Sengihleke kanje. Ngiyalala behla ubuthongo. Good night mama. Ulale kuhle lawe Dladla. Uyihlo uyabuya, ngizwa nje ngingethuli. Uyeza njengoba sicabanga ukuthi usebuyele etshwaleni. Good night la kuwe Dladla. Uvale nje nxa usuphuma. Uzazevulela yena nxa esefika uyihlo. Akuthathanga isikhathi eside uNomsa ephumile. uMamGuni wajungela. Kwezwakala umdumo wezimota zingena esangweni leplaza. Agijima amadoda ayakuthi gwaqa kunyathi amelele ukuzwa ukuthi enzeni. Kwakuyibhasi encane ikhathwe izimota ezohlobo lwama-4x4. Ibhasi yafika yema iphahlwe yizwe lezomoto. Ehla amadoda ayehamba ngezimota egaxe izibhamu ephelele. Unyathi wakhuluma lamadoda na wasuka ehamba loshoko wayangena ebhasini. Okwesikhathana uthe ephuma lapha yedwa wahaluzela esiza eqonda emadodeni ayebuye lala ibhasi. Akwehlanga muntu kuleya bhasi. Noma kwakumnyama kwakukhanya ukuthi ibhasi le igcwele. Kwakukhanya nje kancane kubuSano ukuthi kwakungabafazi ababephakathi. Kwakuvela nje kancane ngenwele zabo. Basondela uSano bephethe ezabo izikhali bebona ukuthi unyathi wayesefuna ukukhuluma. Kabateli lawe mathwasa ibambeni lapho. Ngithe lapho lingasuki. Ngifuna lingene kweliya moto ezalandela lezi ezibuyele ebhasi. Okunye lingazihluphi ngakho. Phakathi kwebhasi leya elezintombi kulezi insizwe ezihlobileyo eziningi izintombi. Ngifuna lani lilandele livula amehlo. Nanso-ke into engifuna ukuyitsho. Kungakhala isibhamu liphathe zenu lilinde amazwi ami. Uma lingabona ophuma ebhasini ebaleka, dubulani lingasebenzi. Ngoba ngifuna esikwenzayo kwaziwe ngabantu. Liyangizwa madoda? Wabuza ebakhangele emehlweni. Bathe labo bekhumbula okwakwenzakala emini bavuma kanye uSano awezwakala Mdluli, kezwakala Mdluli. Wabakhangela emehlweni futhi. Wengeza kodwa-ke okwamanje abantwana laba balalisiwe ngejekiseni abayiphiwe ngunesi ophakathi ebhasini. Uma kuqhamuka ipholisa kumbe uma enye intombi iphunyuka kuleya bhasi ngifuna lingasikizi, dubulani.
vele eqhuqha ngaphakathi wazizwe sephendula. Mdluli kuyezwakala kodwa-ke singadubula kuzalimala abantu. Uthe wena lo umsebenzi njengensukwini kodwa sekuyaqhuma izibhamu kuzolimala abantu. Wangawaqeda amazwi ebona uNyathi emkhangele ngamehlo endlondlo. Wakhwaza uNyathi, lapha kwenziwe ngikutshoyo. Yikho ngizalinika imali engiphindiweyo ngoba ngalo umsebenzi. Lathi lina lizimisela ukwenza noma yini. Angifuni manyala la. Ngabadeli lawo mathwasa indaba le ayifiki nabasebafazini benu. Xa kudutshulwa vele kulimala abantu. Amehlo kaNyathi athi ngqwa lakaShoko owayemi phambi kwebhasi. Kwamhlupha lokhu uNyathi ngoba kwabasobala ukuthi umzwile ekhwazelo sano. Ngiyabona ukuthi abantu sebesikhangele njani. Impilo yami lezenu zisengozini. Ayabulala lamadoda. Adabule iDRC leZambia lalezi zintombi. Lingene kokukhulu futhi akubuyelwe emuva. Lifuna ukufa namadoda. Waphendulisa no sekukhuluma uvalo. Akwezwakala ndoda. Yamadoda kwezwakala. Waxhamanda naye uMathwasa ezincengela kodwa kasaqedanga amazwi akhe. Kuhle nxa sizwana madoda. Asisebenzeni senze imali ngokuthula. Wayigoqa uNyathi. Kwathula kwezwakala izimota seziqala ukuduma. Amadoda ezibhamu zawo eqele ezimoteni. Yezwakala isiduma le eyayizahamba nabo sano. Kumele izihambi zethu lezi zifike kuhle lapho eziya khona. Bazilindile eDurban lase-Asia. Ziya kude. Yikho ngithi ngifuna lenze kuhle. Xa isichapha ucingo lweBotswana, thina siyaphenduka siyolala emizini yethu njengesukwini. Lingesabi madoda, asisebenzele. Indaba yanamhla iphela la. Asazi ukuthi kozala nkomoni. Nasi ibhasi igcwele izintombi. Asazi ukuthi lubhekisephi kodwa sikubonayo ukuthi uchuku lukhona emhlabeni. Thank you very much for watching. Hope you like, subscribe and share. Stay tuned for more videos. Hayi siyabonga kakhulu nathi. Sibonga kakhulu. Hlale ndiliqaphele, subscribe and like.